Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya afran pakai sitti siwaka karena itu. Akasin siwaka itu mana kan siwaka dan mufid. Syariat Islam ini saya mode akan kekabu karena itu. Siwaka takabu ke egacu. Ialah amas harun rabbi di mana irti umay. Warna kenapa? Warna kan siwaka dekat harun rabbi di mana irti umay syariat deh bukti jenis deh juga. Harun rabbi di mana umay je. Tu warna kekin secara tu setiap karena tu malah di mana ada umay. Kalau syariat Islam ada bukti mana bukti kejenis deh. Walaupun dari sisi buku dosen Ukoli itu barang kurangnya itu dia insyaallah. Siwaka itu hal itu. Siwaka itu muhafi wa muhafakkar fi zamani ilke bergaitu jumlah. Siwaka itu macam muhafakkar wa muhafakkar fi zamani ilke bergaitu zaman jaman siwaka ya. Kami tukufan hukum Islam, hukum Islam, hukum Iman tukure malam bilen. Mana wajib mau sunnah, halal itu halal, hukum Iman tukure bilen. Gede hukum Islam, yero hukum tersiwakan cuma sunnah. Yero hukum tersiwakan cuma jenis sunnah. Hatta Nabi SAW agak mulai yero siwakan, umat kamu jaga. Ulama itu rawat. Yero semua nak bersuara itu nimbar baca semua jauh. Mara jenara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kisah saya ni setuan je. Syurukan apa nama semua nak butuh harap bingerti miskin atau bawa je. Itu surat kata syurukan seperti itu. Sanibu asyikon ui jajan tu ramai. Hatta yero semua nak bersuara lagi bersuara kata berbuat. Nabi siwaka kan, Nabi sombana kan boleh, sombana siwaka tu datang. Karena ini tiada, yom sunnah muakkadat. Siwaka ni yom sunnah jam berday, sunnah muakkadat, sunnah wajib nanti arti jam berday. Siwaka ni yom sunnah muakkadat. Siwaka tu kan sunnah muakkadat tu, harun dan panggil jin ada mesej. Cukup pak, yero berdua wadah. Siwaka cuma ni sunnah muakkadat. Sunnah muakkadat. Lepas pak, yero ibahan siwaka cuma ismari sunnah muakkadat. Berapa? Sedang pak, yero bukan apa ni nama jiran. Siwaka cuma ismari sunnah muakkadat. Akhirnya pak, yero Quran agaran siwaka cuma sunnah muakkadat. Mega para syarafan yero masjid sendiri siwaka cun sunnah muakkadah aja. Ya baru yero mana sih? Alam yero mana sih itu siwaka yero mari sunnah muakkadah. Erga malam bisa Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah gafi di hari baca beda. Rasul yero dulu mana sih mari terkapa mari digalajan kan siwaka digalajan. Aji saya kepada ni kiro mana sih siwaka cuma ni sunnah muakkadah sunnah je betul aja. Mereka faraj itu. Contoh lah, yero dera bukan kisah. Yero dera itu jadi tulis. Dah mana orang kita, yero dera orang jadi. Itu nasi ni kan orang nasi. Bagi itu tahu, kan mereka betul. Yero sekilas siwaka cuma mari sunnah muakkadah. Sedih tu yero keji jiru. Namni muslimah yero ibadah dan gambar media tu siwaka cun yero ibadah dan gambar media tu siwaka tukti aja jemada. Man jemasiti namni muslimah yero ibadah dan ibadah dia mudah dekat buat tanah sendiri ibadah macam kan yero gambar media tu rakyat siwaka tukti aja jemada. Kalian
yeroo summana إنها اليوم صلاة أبكات سنة هاته ذكري قدو ديمت قرآن قرأ ديمت استغفار قدو ديمت ربي خلقت ديمت والنبي دمان جاي إباداني يرو إبادانا خنا إبادانا لفاقه ودير انتمانا سواقك كبتي الجمارة المنما ورد دلق رب المتاسسو مالين سواقتهم مالين سواقتهم نلا اللمي بني نخجيدا قد هنتجم خنفان نمهن مديزن sanin siwakachuun sunnaadha. Banee mukaa kan hin caccabne kaafaan nama madeessine jiidhaa haa qabu. Sanin siwakachuun maali? Sunnaadha jechuudha. Shari'aan Islaamaa waa hedduu laata beektaa? Ilkee keenya kanaaf ni yaaddi, darboo keenyaaf ni yaaddi, afaan keenyaaf ni yaaddi. Maaltu laata? Hatta siwaakaati siwaakachuu deemtu hundee ka ilkee keenyii duree waan qabu. Siwaaka ilkee keenyiin ka ilboon ta'ini. Sanin siwakachuun maali? Sunnaadha. Bareedaa jechuudha. Aadaa jedhanii mukni tokko jira. Hedduu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam muka saniin aaraa ittiin afaan garabaatiin muka saniin siwakachuu ture. Bareeda kan uumaa sitti dhufanii ulaa dura gurguran kana gargaara. Mukni kun haalaan bareeda. Ilkeefillee dawaadha. Keessaafuu jiidhaan isaa san gartee jarmi afaan keessatti argamtu hedduu dawaadha jedhama. Mukni kun jechuudha. Dhukkubbii ilkeetiif ilkee nama diiguuf waa hedduudhaaf bareedaadha jedhama mukni sani. Qabxiin itti aantu qabxii lafaraffaadha. Faayidaa siwaakaa bu'aa siwaakaa laala. maal faayidaa isaa? Faayidaa isaa haalaan dhugamti. Siwaakatu bu'aa hedduu qaba. Bu'aan hedduu sanirraa tokkoffaan afaan qulqulleessa. Bu'aa maal nama qofta jalqabaa kan faayidaa siwaakni jirurraa tokkoffaan maali? Afaan nama qulqulleessa. Taakka lammaffaa addunyaa fi aakiratti jaalala rabbiin namaaf argamsiisa. مرضاة للرب في الدنيا والآخرة. الدنيا في آخرة جال ربي نما أركب سيسا. وأنت كذا إنما تقربات تجروه ما نجرب. ما نفعل جال ربي. رب ما نفعل جال تقربات جرب. وإن جال ربي سنة ما أركب سيسا. الدنيا في آخرة. سدفع إركي جبريس. سواء كان نما ما بولا كده. Ilkeetana faayidee ko faayidee waysan qofa afranfaa ilkoo jabees ilkoo wayitee foon ilkee keessa ilkoo jabe ilkoo sanarraa keessa bu'u kaanee gola isbaa faayidee ko faayidee shanaffaa sagalee qulqulleessa ammas quraana sagalee isaanii jalaan gabbal kentu isbaa kannaa baay'ee yeroo hedduu isbaa kannaan baay'ee bakka walumaan sagalee bareedaa. Jaffa mirkaana namaaf mirkaana addansi dhugu ganama haa ta'u yeroo bakka barnootaan tumaan biyya sagaraa seebii firraa qulqulleessi gabbaayisi waaqa dhufa qaama kanaan hanga ibsatu ta'e yoo deebii otoo garaa keessa waasii ulfaatu garaa keessa waamifattee dhufu deebitee otoo si waaqatee dhuftee biqilchu dabbaramaa egalaa koo dabbaramaa dabbaramaa. Saniifu mirkaan yeroo hunda akkasii godhuudhaaf yeroo waan akka dalagu maatii itti siwaakachuu qabda. Kana malee nyaatee jira faayidaan maal beektaa isin asirratti hin barreeffamne handooytu namarraa baasan dhageessee dhiisudha. Handooytuudha namarraa baasa nama garaa keessa handooytu jechuun maal handooytu keessa yaadate eenyu beekaa handooytu waan isin dhala. Handooytu jechuun Wawa gara nama keessatti argamu jechuudha. Asirraa kaas maqaa tuuboo asirraa gattee maqaa kaas hanga garaa dhaquutti oguu jidduu kun xuraawaa namticha kanaa dhootutti jiraa jedhani. Itti gadhamu xuraawaa bidoo fudhaa jeekaan bishaan tiksee waraabaa oola yoo deemne qabdan xuraawaa. Qaamni namaa hundee keessaa xuraawaa yeroo xuraawaa sadii viitaamin hanga duraan dabarsuu danda'u. Itu maksud tentu. Nyata hangga turun dalam tentu dalam tentu. Kami mana pun boleh tidak ada dua syarat itu cuma nama dan kasih pun kita tidak kegarat. Harga syarat komisi hasil rakam deh eseter. Akan kan tu. Akan kumat bulan. Tidak lah. Arah lagi segera. Asyara anak. Jika orang garat kita bersum tahu dah ada. Ini haji tidak semestinya. Akan sebab.
Waan adootu yoo takkaa'uu waan hin taane tagaraa gisee kun tagaraa dhibsu taate kusuma sammuutti erga ishaaraa hin ta'uun baratu waan rabbiin tolchetu wanni akkasii jirtu baratu. Sabboota yoo itti waan dabarsuuf ta'u taate itti dhiisaan afaan itti rukutaa yookiin taan taate waan ittiin biraa deemsu. Yoo takka takkalaa wal garuu jirtuutti naannoo kana keessa hin deemu warshaan tola hin jiru waan garaa kanaan hin taane tola hin jiru. Wantoonni gandeen jiruuti wanti duraan gurra dhaqee garaa kana keessa dhufa dhabaan dhufe dhaqaa nuti nuti tura kanneen jiraatee biraan jechaas. Warshaa adda adda kawaa hunda rabbiin irra rakkatee ifumaa waa hunda deemu. Isa warshaa akka hin jiru. Meeshaan as keessaa yoo xuraawee si waaqni kun xuraawaa sandi baasaa jiru. Galannis keessaafuu yeroo itti arraba keessa gannaa laagaa ganneetee akka ergimaa rabbi akka oo jiruutti gad harkisee arraba kana hunda si waaqee. Galannis hancuufa walitti hidhaan akka ol harkisa sirraa hogguu akkasii olaanutee waan taphatu maarkisuutti sirraa mul'isan. Galan sanii ta'uu ajaa'iba ta'uu yaadu ni danda'a jechuun si waaqee. Kalian faidah gerak hasil diberi, kan tidak uang yang sedikit. Tapi senafan, wahai silakan rabani, wahai manis sedikitnya, harun Rabbi ilmu nama yang tertutup. Rabbi ilmu nama yang tertutup, syariat ini bisa menjadi benjebis. Harun Rabbi ilmu nama yang tertutup, sentra tukufan, syarulana terlalu. Syarulana itu referensa nano kami salah itu terahab. Betul ini referensa nano kami salah itu terahab kemarin. Harun Rabbi di mana fitrah jadi fitrah. Rabbi di mana mereka itu bukan. Yo dendam turban itu sudah ada. Yo dendam. Buya kita ikut double semua nggak ada aja. Sering kebab. Kalian mari coba. Turban itu dia justru mari beredar. Garu kuya kita ikut double semua. Imbar baju sulit. Itu jabatan tapi senaga. Ega harus terus. Sigaret harus terus. Sekarang wah kalau kesan bekasan kita bagus terus. Aktifin kesan bekasan kita bagus. Kalian sih. Maksudnya gawal sih berapa? Gambar nama majalah. Mau nanti. Yo pede tentang itu sigaret turunkan. Belum lagi jujur. Bawa masan bekasan kita bagus semua. Ega kan itu sigaret itu. Fetuan titibani aku memang tadi titibani berkasih mahal tadi lo garu minta atas rafin deko mapor beri. Wang minta kamu nama berikut ini. Yo kalau tadi wang minta kamu nama fin deh, itu masih berkasih dari musik dulu aku kudu tanya. Gale? Deh. Lalu apa? Kita nanti itu tak kena kamu itu. Tak kena kamu lagi syariat Islam ini sahaja. Harun Rabbi ilmu nama retiume syariat Islam masih sudah dijadi istilah. Namun orang yang kebanyakan kita ada di negara Nabi Ibrahim alaihissalam. Ega nama muda deh. Ini saya cakap. Jujur tu berapa kita hasil rida. Jujur tu berapa kita hasil rida. Kita tak rida wajib. Kalau itu diri kita nak cuma ni. Wajib aja buat diirat irantanu wajib. Kan tu berarti apa? Sunnah aja. Sebab ni apa ada merah? Kita nak untuk berarti hadira, zakara, wasakara, oleh sunnah. Dikatakan zakara kami salah, wasakara, oleh sunnah. Yo murah lupa kan? Tidak usah ni orang kebabiti. Kalau sana baris beda apa? Semarang, wahai petegakan nama yang jawab itu. Tadi fayab garim was mulu mereka. Saya baru berani setika. Hayye kan bertidak kena isi sudah. Akan ada tiga tipe ini berudah. Dan segera akan berbantu. Tapi soal ada keguguran. Yo tadi saya. Khitanan adalah dia untuk berfak akan sudah khitanan ini sejelas ini khitanan adalah dia untuk berfak sunnah bir
maalin jenna dhiiraan je bultiin jenna. Dalatee guyyaa tokkoffaa isaa qixaan maaliif bareedaadha sunna maaliif jennaan yeroo san dafee fayya waan ta'eef ijoolleedhaan madaanti dhagaamsu dhaalaa qofa qabu mata akka inni dhagaa yeroo masa gaarii nama yeroo san yoo irraa murte haadhallee taa'amu see guddate kana barra xiqqii shokkana sussuunaan gendana humtu gurgureessan biyya gariitti ijoollee hanqeessi namata kudhasan keessatti haalaan guddaa kan barii jechuun amala gurgurtaa hundaa kennuuti habaratu kan irraa murreedanii irraa murreedanii. Qullubbii bareedaa yaadni rakkoon isaati lamaa akkam godha yeroo isaan inni murra jedhan utaalee bakka biraan baafuusisu. Injiru wanta keessa lubbuu beekan muraan sun hanga takka mana yaabessuudhaan beeku turan taa'u gurbaan kisee ni muranii jee bakka mataan haala turu bineetti mataa shan nama kasi mataa haala godhamu jira jechuun jira. Akkam taa'ee akkam taa'u rakkoo wanta kun kaa wantu nasi bersih. Daya, sarifu guyyaa dhalatee isaa guyyaa meeqa ta'uu sunna inni dhalatee guyyaa tokkoffaa itti maaliif jennee yeroo san dannee fayyaa daa'imni hunillee haala bareedaa irratti akka guddatu jecha guyyaa tokkoffaadhaan muruutu bareedaa jira. Galeen inni kunis yeroo ammarroo sadaffaa gabbuu haga haalummaan rabbii ilma namaa irratti uummarraa sadaffaan ammarroo firraa haalu amparroo gabaabsanii areedamtus amparroo dura dhugaa jedhani namaan biyya garii dura dhugaa beektan bishaan keessatti amma wajjaa keessa si jedhamis jedhan bishaan keessatti dhugaa dura si gaddeeraa ta'e dura si dhugne seen irraa dura dhugaa jedhani nama qopheessaa shaarii jedhani afaan dhugaa amparroo qilleensa kana maal jenneeni irraa waan kana gabaabsuuni Turat warabbiin ilma namaa kana irratti uume shari'aalee geejjibeessitee jechuudha. Haala warabbiin ilma namaa irratti uume shari'aalee irra geejjibeessitee irraa takkaa areeda ammoo dheereessuu. Haala dubbii kana gabaa dhagaa yeroo ammaa irra hedduu namaa haala godhante haala godhamu kun amfarroo dheereessanii areeda gabaabsa akka gootaa. Amfarroo kana asbiis dheerinni waan biraa. Asli mesti oh kerja bahasa ni kawan areja berjam jadi bahasa ni saya ni baju yo kerana Orman juga agak mawar garu agak syariah selamat tenaga bahasa ni ana madrasah di sini sekali warat di sini kan tidak bisa ada dari sunnah juga enggak ada kemarin dari bare Yo dalam sunnah uji nasi tiba ada dari sebuah wajib mana sunnah tu wajib kami semua kalau ada haram sunnah kisah jangan ada dari sunnah kisah jangan ada itu nama kan pun ada dari sunnah itu di bawah itu semua itu wajib wakasi itu ada jadi mana itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antar pro kebangsa ada dari saja amri konflik amri mana kalau الموجود يوري قاعدة عندي واجبنا عندي جو أدلان كلام تتجيل تقول أدلان مكاوان تتجيل تقول تقولي أنت تري ما نقول إتمار رب يدرب يا ما ada bukan kita jangan kan Imam ada buat salat bid'ah Lalu namanya jadi maaf nam boleh bisa. Botin kira nanti, apa? Nanti besi. Tak kau macam mana ni kau tak kau macam juga kisah penjemaran berarti jemaran muka lalu kerja tidak ni kita kerja itu di jalan kerja dah mampu ni beda dua itu. Umum harus untuk dizakat. Bukan salah tu dah. Itu bukan salah, salah ni aja. Pasti kamera juga kan, kamera. Pasti kalau nanti ada dah, pasti juga nama aja pasti. Terus Rasul magar simulasi magar jadi ciptanya cipta Rasul nanti magar ini nanti tu ambil Rasulullah tu kau
Ani kuaran sini kan ne umpata. Aji itu. Mangkap bari tinaga sini. Tiri dabale amas mangkap versi. Nari dah le gor tidak atis jamu tak tahu. Dia kan are dah di masih ada lagi. Jadi ada lagi melen itu orang tidak atis sana. Kelak mesti. Akhirnya itu dulu kuanti kuaran di bisa itu tidak ada lagi ini ciri sudah garu tu mau akar aja sen. Magar suku mereka. Nilai dicari tetapi boleh barat berhadap kan itu suku mereka. Nara sudah bos. Mereka lihat. Taranglah boleh jemput. Tanpa boleh dari sini itu. Ada kita ada ni. Ini amriran tu di khilaf ni. Amriran ni khilaf puja ama puja garu. Orang di khilaf pun sebentar. Amriran kes cerita. Namun ni itu sunnah dan farle sini cerita tanas. Kesan agak apa? Itu sunnah. Kesan tu berumur dua ni jadi dan ada syarle kita ni syarle momen jadi. Kita ni. Eka berwan maga terus. Kharap ni asal bagus nangkin ni dia tu berumur dia ada jadi nangkin tak ada tu mana. Sudah umar bijir udah udah. Sampai berat pakai jadi orang polisi umar bijir dia masuk uang berat. Ya, tani hari ni sudah nanti berat dia mana dan asal tu berumur. Iya. Nyara aku nara, kita urus nara. Malah agama lah, bekerja dia itu mas. Nanti saya lebih tahu. Agama itu dapat komentar cuma berbantu sulit juga syariat. Sendiri atau betul, itu betul ini berada di sana. Coba, baru tulah nado dia cuma itu. Malah saya tidak, tu, benar benar lah saya ada di berada di sana. Coba, hai, punya orang cuti rambut. Ihtimal ko ditnya orang depan. Boleh kan jujur banget. Dia ada nama ketua negara, ketua negeri. Dia ketua negeri jadi. Ada pilihan nanti ya, makanya ini nanti. Mana pilihan? Oh ini tenang sih. Nama tu kau tu Madura. Seperti tim ciri. Ni tidak. मैं विराट प्रति हम तुम्हारा में काम पूरा हो गया मैं विराट नंदी और देव बुके देव से कहीं ना कोई देव और देखिए वो देव ये पेटी भी सुमर वाले खराब नहीं हुआ वो तो किशोर नहीं रहता ये जी लग के रहता पूरा रास्ता बाकी मैं वो लेकर बढ़ती कम बोला मैं बार पर वहाँ पर तो मैं वहाँ पर वहाँ तो उधर पर अकमी वहाँ kan kami berubah sendiri tu pada deh Wah berganti tenan itu. Karena ketinjiran itu pasti dia tu berarti Arab tiga coba tu pun juga berbat. Apa yang tu pun juga berbat kan dia sendiri dia bisa buat kerja. Terus kita bisa dari kita dalam kerja. Darah boleh. Kita jangan masuk saja. Boleh saya berani setar macam ni. Akan kita dapat. Nanti cuma pada jiri yo darah dia kan. Wah itu driver itu nggak wala ini mana motor si cowok itu. Rumah itu di rumah itu sebenarnya. Mana lebih boleh bisa itu di dia terang. Ya kalau mana ilmu mana jadi jisu. Kawaran ni kan dia pun jadi tu darah dia jadi jisu isi kan jadi jisu. Betul bukan? Allah yang anak bahasa untuk keluarga, dalam tentu kuli wajah itu tidak lajir. Nanti tu bukan ada wajah itu dulu macam tu. Maaf jenah, nyara berida kami turun berida. Ilmu berida kami khasan. Kayaknya berida khasan kami terkasan ini khidmat kami. Kalau saya ni kan butuh tinjiran kita kawan ni kan dia kan berida terang tinjiran. Wajar mereka dia pusat jalan sendiri aja kan. Wan itu kamu belajar neraca jadi ni. Ilmu nama huk dia makan saja. Dari huk wajar di luar nama huk yang ada jadi pencuri. Halam. Hada lebih ilmu nama itu. Kuya kiamat nama itu. Akak luar ada di sini kamas. Galat. Hatta nama itu tidak dibikin. Kayak sini cerita. Tidak. Umam itu berada di sini. Nampak sejambar bisa gak ada desa. Yo, misalkan anjing, bisa kiamat baru terkait kan.
Aku berjuang dia gambar ini. Akan itu. Betul ya kan? Tahu betul kawan lebih umar lebih ini cerita makan dia suka baca sebenarnya. Dia suka baca gitu. Macam yang kata orang bekas sudah sendiri. Kubir merasa dia sih coba jadi tahu betul kawan. Orang kata sudah. Kalau makan itu uang udah main, gak udah main tu saya cerita uang apa dia dah mungkin. Nama itu. Siapa? Referensi mobile jalan berlaku. Referensi mobile jalan berlaku kan? Harus lebih ilmu nama irat bunga rata terus. Mantul aja. Haram ni orang tadi isu tu orang beri dia mana haram. Kira juga ada kau itu tu banyak dia magara seni jalan. Malay waya anda jalan tu jujur. Aku tu aja kami ada bagus mana. Ini agak sedikit terang. Ati, ya orang mana orang itu tu jengking jengtual. Ati sih ni, referensi masa siapa bukan fetu bukis, fetu art macam tu referensi mungkin. Esa yang mana dia terus Ma wonder kan, negara kita, market itu itu bukan tercover ini. ini kini lewat anda dulu. Negara itu juga negara ini, sebenarnya negara kita. Tapi kali kalau baju jelas. Error kaya gitu. Begitu. Adi serra negara itu. Wajah cara mana anak sebenarnya. Adi serra negara. Jadi, jangan orang itu. Wasa kanan tu sedikit arkam ini, arkam kurang. Wasa kanan tu sedikit arkam tu berapa pun. Amma surga buku tu akan jadi arkam ni guru lah. Ayy. Berarti itu ada bahasa kan guru. Itu aja. Kacau lo tiada kan arkam berapa nanti kan tidak ada universiti. Kamu dah. Kalau tu aja beda. Tiada hal itu. Buku dia akan latih. Lalu mah dipikir, garu tu ada akan berarti kalau tim berarti tu pakai jadi. Amma anu ni ada apa festival ada besar pada tu baru umur tidak ada. Amma mereka terlalu mereka tidak. Lalu mereka ni mereka. Tapi kalau mereka obat di sana. Walau magalam ti sebab ini yo sebab kemudian sebab kayak cuma jenis muka Tidak. muka bayi dari takau, luar muka makar bayi dari ke gaju cuma zaman sebab kerja hukum ini sama ni jero muda goreng tu sunnah jero sunnah muakada tu muka bayi jero sejero beg jero sempat jero sedih jero zaman tu beg jero sedih dan setengah mari jero muda Jero terbibakan, jero apa? Jero kedukaan kali, yang masuk, jero negara masuk, masjid senan masuk, jero mana senan, jero, jelas jero jelas, masuk ke rumah, jero ken, jero magalan nanti muslim ayo ibadah tu belakang siwakan kita jemari jero, kalian mana? Faedah itu kok faedah sebenarnya ni siwak ni afam kul laisa dunia di akhirat jarak kena mar kamsi san gel ke jabisa ergo jabisa sagale kul laisa kana ma fi ada itu nomor ada sebenarnya sangat itu tidak ada jawab ada kan harus bin mana mana tu be mega tu insyaallah kul laisa sana kan apa babe itu rat rumah syarat mana yang melihat saya rat ko pamali Tensanan lo kami sana ni bisa, kisah kita punya sistem. Wah, berbeda dengan itu. Lama kan, kita nak tu ni, agar irani seti, wajib. Agar berdiri seti, sunnah. Faedah di sana ni, kalau irani pun kulesa, hampir nara, ini bisa jadi kalau tu. Nak sih? Jero mau kita tu berbeda. Dan lagi, ya tu berfasa. Mari, jero sini pada hari. Nanti tu jadi dia ada unilai ada gaya berarti agak betul. Sedangkan perlu berlaku. Ada ini sunnah. Buat lebih mana mereka tu mereka. Tapi kayak secara fala aman free mohon di sini. Tapi referensi bawa je lah.
boqonnaan itti yaadu boqonnaan shanaffaadha amma kan waan takka isin irraa jedhu salaata jedhu jiran gosa awwadda ijoollotti maasii gaafa akka ijoolloo waan takitaan Dagbarti. Mas yo bisa di film dalam kun deh. Wanda kesalahan itu rasa di mangkok. Bang, kita ni kena. Jadi orang kasihan harga mana? Malu dua ni misalnya lah kita kumpul sih. Malu masa ada. Dua je cun akak apa nak buat? Ya berdewan kanan betul. Dua je cun akak apa nak buat? Ifin serah bulan. Ifin saja curang akak apa nak buat? Ifin serah bulan ni. Man enak. Berarti nanti kulit nanti. Berarti nanti kulit. Akak apa nak buat? Berarti nanti. Akka syariat jennu bishaan fayyadamanii humna afran dhiqachuudha. Utuu jechuun maali? Bishaan fayyadamanii humna afran dhiqachuudha. Humni afran akkamitti fayyadamu? Akkamitti dhiqatu? Akkaataa syari'aan lafa keessi niyyaa ibaadaatiin dhiqachuudha. Galeenu syari'aan akkamitti lafa keessi? Utuu akkatti hundaan jedhee luka syari'aan itti lafa keessi bituu biyaana. Akka syari'aan lafa keessi sanuu niyyaa ibaadaatiin dhiqachuu humna afran san dhiqachuutu maal jedhama? Humna afran ada humni afran fuula takka harka nabii lama mataa sadi humni afran eessa baala jenne fuula harka nabii mataa fi miila lameen humna afran jechuun kan akkas ta'udha. Humna afran kana dhibbootumaan jedhama wuduuwwan jedhama. Hukmi wuduuw haala hukmi isaa wuduuwa godhachuun nama wuduuwa hin qabne irratti yeroo salaatu fedhee dirqama. Maal jennaan wuduuwa godhachuun nama wuduuwa hin qabne irratti yeroo salaatu fedhee waddaachuutti dirqama. Yeroo hundaa akkana jechuun bari amma wuduuwa qabna fakkeenyaaf wuduuwa qaama hin qabnaa jedhu hin qabna gaafa tiree waddaalee jedhamu hin qabnaa jedhu taa'uu ofumaan qabu dirqamaan immoo waddaalee dadhabu dirqamaan garuu yeroo salaata deemetti nurra waddaachuun maali? Dirqama. Galee nama wuduuwa hin qabne irra jechuutti irra labsi matan alaa jedha. Wuduuwa godhachuun nama wuduuwa hin qabne irratti yeroo salaatu fedhe dirqama. Yeroo salaatu fedhe dirqama. Waajiba ta'uu isaati irratti adillaan maali? Waajiba ta'uu isaati irratti ragaa eenyuurra dirqama tahaa yoo dirqama tahaa hawaasatti kun ilaalu ture ta'an waan eegama waajiba ta'uu isaati irratti adillaan ragaa ta'a. Amma so eenyurra dirqama tahaa mee lan yoo dirqama tahaa waan deemuu gaarii qabu haalaan tokkoffaa ragaadha. Ragaan guutumti waajiba ta'uu irratti suuraa maayidaa ayata jaaffaa ta'aa suuraa maayidaa irraa ayata jaaffaa akkam jedhu qaala ta'aalaa yaa ayyuhalladhiina aamanuu idaa qumtum ila salaati fagsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila al-maraafiq wamsahuu biru'uusikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Hiikaan isaa jala kana jira jaa isaan rabbitti amanta yeroo gama salaataa hawuu feete fuulawwan keessatti akkasuma harkawwan keessatti hanga jigileetti dhiqaa fuulawwan guutuu fuulaa harkammoo hanga jigileetti dhiqaa matawwan keessatti illee haqaa miilawwan keessatti illee hanga moomeetti dhiqaa homeen illee homeen eessatti seetaa haamsheen amma gabaabaa tokko tilaafatus haalis tokkoon dhufe ma qabu keessatti gabaabaa homee jedhu horii tanatti hafaa irraa horiitti Khiyo jadi khiyo. Sunnah, anggur beda kirimbal tu betul. Itu awal juga tak sejuran. Anggur kirimbal juga orang tu pergi lagi bumi sedang kesujud. Itu tu uyar kiamat nanti fan dua terdaimah bawa dek beri dalam. Kali anggur saya tu dah juga wajib mesti rejuru. Enggak hobi. Anggur ni aku masih. Anggur. Hobi jelas ilah je. Homenya diganggu, cikirenya diganggu. Gale begitu. Angka homenya jeronya, homenya jelas itu. Maai ilal pakai itu cuma nak pakai ini jadi fasir. Cikirnya itu terus dia semua riwayat hatta syara' al-awd di dalam utari kabar.
ergamaa rabbii hanga maal ta'e bakka irree awra matu ta'e hanga keessa ol naqutti waddaati maal boqosan galee Ahmad Sadiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jawabtu jira rabbi salata buha amalati inke balu wanni salatni samalati inke balu kaman wajib harus kaya balu wanni salatni samalati inke balu bisi ma tadi wajib tadi ala ayati wajib illa bihi huwa wajib wanni wajib ni samalati gudane mata bisi tu wajib aja nama wudu ni tirka barata gaya juga tirka mata aja dia jolit salah nama muslimah khambal khaat bigam khasalat bererti tirka juga tirka mata nama muslimah khasalat ufir khabal khaat bigam mana tirka mata nama udah tirka yom tirka mata anak itu yerol salata yerosi takabru wa isa boda acun tirka ma hoga dalam fede fakirnya baitin tawaf payung kalian baitin tawaf payung yero agak sekali mali benda juga serati